Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Tele News aho muherereye hirya no hino abantu mu Rwanda mu karere muri Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Tubahe ikaze ku biganiro byacu nk'ibisanzwe. Njyewe Ndimanirahari Jacques, turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'izindi nkuru tubategurira bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Turanyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umwuka utameze neza mu gisirikari cya FARDC. Guverineri w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikari Lieutenant General John Luboya Kashamba yatangaje ibintu bikomeye kuri iki gihugu. Avuga ko ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bukomeje kwirengagiza imibereho y'abasirikari muri iki gihugu kandi ngo ibi biratuma n'imibare y'abasirikari muri Kongo igenda igabanuka. Yatangaje ko nk'ari hagenewe abasirikari 1200 usanga hari abasirikari bari hagati ya 300 na 400, ndetse anavuga ko leta ya Kinshasa idakwiye kwirengagiza indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho gukomeza kwishyira mu Rwanda cyangwa se gushinja u Rwanda. Mubane natwe rero kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma w'iki kiganiro, ubundi mwiyumvire n'indi mitwe ikomeje gutera ubwoba ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri Tele News nk'ibisanzwe rero dutangiriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho guverineri w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikari Lieutenant General Luboya Kashamba yatangaje ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitifashe neza mu gisirikari cya FARDC, ari nayo mpamvu ngo iki gisirikari gikomeje gutsindwa n'abarimo umutwe wa M23. Ariko si uyu mutwe gusa yagarutseho kuko yaje kuba anagaruka ku wundi mutwe wa CPR, ni umutwe wa Thomas Lubanga. Uyu mugabo we yigeze no gufungirwa Ilahe mu Buholandi akurikiranweho ibyaha birimo ihohotera, gukoresha abana mu gisirikari no gufata abana ku ngufu. Nyuma za kurekurwa yiyunga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ejo bundi yongeye gutangiza irindi huriro ry'umutwe urwanya ubutegetsi ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Lelo John Luboya asanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye kwirengagiza indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo, aho kwibanda gusa ku mutwe wa M23 ndetse no gushinja igisirikare cy'u Rwanda. Umusirikare rero yatangaje ko umusirikare uri ku rugamba ngo ubungubu bigoye kwitanga uko bikwiye, na cyane cyane ko amafaranga bagenerwa ngo batayabona. Agasanga ibingibi byaba bikorwa mu burangare bwa Antoine Felix Tshisekedi ukomeza guhabwa raporo z'ibibera mu mashyamba hanga mu bice bya Bunia na za Ituri, ariko agakomeza kubyirengagiza. Yagaragaje uburyo umubare w'igisirikari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenda ugabanuka uko bwije nuko bukeye, bitewe nuko igisirikari cya Kongo cyamaze gucika intege. Yavuze ko hari nk'aho habateganijwe abasirikari 1200, ariko ugasanga hari abasirikari bari muri 300 na 400, ndetse avuga ko abasirikari badashobora gukomeza kurwana urugamba. Ibi ngibi yabigarutseho nyuma y'uko hari hasabwe ko imiryango y'abasirikari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se imiryango irimo ababuze ababo ku rugamba, ubwo n'abagore b'abapfakazi, abangaba hari amashimwe cyangwa se hari imfashanyo bagombaga kujya bahabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose ubutegetsi bwa Felix bwakomeje kuvunira mu matwi ubu busabe, burabyirengagiza. Ibyatumye rero n'abasirikari bandi bakomeza gucika intege, bakavuga ngo ese twebwe nibe bagenzi bacu baguye ku rugamba, abana babo batiga, abagore babo ubwo n'abapfakazi nta kintu bafashwa, twebwe turarwanira iki? Benshi rero bari kuva mu gisirikari cya FARDC rero ngo bikaba biteye impungenge. Nk'ubu ngubu turi kubagezaho iyi nkuru mu mujyi wa Bunia cyangwa se muri kano gace ka Ituri, abagore bari bateguye ko baza gukora imyigaragambyo yo kwamagana Antoine Felix Tshisekedi n'ubuyobozi bwe. Bari bateguye imyigaragambyo ko baza gukora imyigaragambyo bambaye ubusa.
Ibi rero byari kugira ingaruka mbi ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kandi bisa nkaho n'ubundi aho cyashakaga imbaraga mu bazungu hose, bisa nkaho batangiye kugenda bagikuraho amaboko, nyuma yo kugaragara ko n'ubundi n'ubutegetsi bw'iki gihugu budahamye. Ibi biragaragara rero mu bagenda biba umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa mbere inshuti magara ya Antoine Felix Tshisekedi harimo Constantin Mutamba wamaze kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Harimo Matata yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yarigishije asaga miliyoni 249. Nyamara abasirikari bari mu mashyamba bari kurira imiryango yabo, biri kurira abana babo biga. Abangaba ni abafite abasirikari baguye ku rugamba. Ibune rero abagore nyine bagombaga gukora imyigaragambyo, bikaza gutuma iki gihugu gikomeza kugira isura mbi. FARDC rero uyu mugabo yakomeje yihanangiriza ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, bakomeza guha raporo z'uburyo abasirikari babayeho muri kano gace, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bugakomeza kubyirengagiza. Ndetse uyu mu General John Luboya yaje kuba yibaza niba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bagiye babwira inshuro nyinshi niba abyirengagiza ku bushake, cyangwa se abyumva, cyangwa se ari ugukingira ikibaba bamwe mu bo aba yahaye inshingano. Ndetse uyu mugabo aza kuba akomeza kugaragaza ko mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hakwiye kubaho impinduka kugira ngo abasirikare bakomeze kugira icyizere, kuko mu gihe imishahara y'abasirikare iza ikaribwa n'abakomeye, kandi ibindi yagaragaje ibikomeye nuko abasirikare bari ku rugamba b'igisirikare cya FARDC bafite inzara ku buryo bukomeye, na cyane cyane ko mu byo bari baremeranijwe harimo kubagaburira nibura 3 ku munsi. Ariko ibyo byose byavuyeho, bakabemeza ko nibura mu minsi 10 mu minsi igize ukwezi uko ari 30, nibura ngo amafunguro babona n'ay'iminsi 15. Ubundi ngo bakabwirwa ko bagomba gukomeza kwihangana kandi bakanirwariza. Uburyo rero birwarizamo nyine nibwo buryo budasobanutse. Ndetse Lieutenant General John Luboya yavuze ko RDC ikwiye kurekera gukomeza kwegeka ibibazo byayo ku Rwanda, kuko amahanga yamaze kumenya ukuri kose. Ahangaha rero yashakaga kugaragaza ko n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba iki gihugu gikomeje kubeshya amahanga, cyangwa se kikabeshya n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ikibazo cy'umutekano muke ugaragara ari u Rwanda, atari ko bimeze, ahubwo muri Kongo hari indi mitwe myinshi ihungabanya umutekano, ndetse n'abakongomani ubwabo bo imbere mu gihugu nabo bakaba bagira uruhare mu guhungabanya umutekano wabo, bitewe n'uko igihugu cyose cyamaze kuba akavuyo. Uyu mugabo yakomeje anavuga ko ngo muri Ituri harimo intambara ikomeye n'inyeshyamba za CRP. Izi ni inyeshyamba za Thomas Lubanga, akavuga ko zikorana n'umutwe wa M23, ariko akibazwa impamvu igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyonyine bikomeza gushinjwa aya mafuti n'ubugome bukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara hari indi mitwe muri iki gihugu ikora ibikorwa bibi, ibikorwa by'urugomo, ibikorwa by'iyicarubozo. Ibi byose bikaba nyamara umusada w'abasirikari bakomeje kuba bakeya, abasirikari bakomeje kuva ku rugamba, na cyane cyane ko bavuga ko nta kintu bari kurwanira, imibare ikomeje kwiyongera. Lieutenant General Luboya yakomeje anagaragaza ko ibi ngibi mu gihe bitahinduka bishobora gukomeza guteza ibibazo ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverineri wa Ituri rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine Luboya Nkashama yashinje bamwe mu banyapolitiki kugambanira igihugu, ndetse avuga ko by'umwihariko nubwo bavuga ko igihugu cyatewe, hari bamwe mu banyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga baba bakorana n'umutwe wa M23. Icyo rero ibingibi akaba yaragiye abikora mu bitangazamakuru bitandukanye, ngira ngo nko ku itariki ya 19 muri Nyakanga 2024 nabwo yari yatangaje ko abanyapolitiki bamwe na bamwe
muri leta ya Antoine Felix Tshisekedi bakorana n'umutwe wa M23 mu buryo bw'ibanga. Yagarutse rero ko uyu mugabo bita Thomas Lubanga washinze ihoro rya CPR ni umugabo rero wigeze gufungwa kubera ibyaha yakekwagaho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo gukoresha abana mu gisirikari, gufata abagore ku ngufu. Avuze rero aya magambo mu gihe muhuzabikorwa w'ihuro FC M23 Corneille Nangaa ahamya ko abarwanyi babo bafite umugambi wo gufata ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kugera ku murwa mukuru. Nubwo bikomeje gutya, intambara ziri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwagura amashami hirya no hino muri iki gihugu, kugira ngo byinshi byavuzwe muri Uvira aho n'igihugu cy'u Burundi biri kuba ko kiri gushyira amato y'intambara mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda ko igisirikare cya M23 cyasizo gishobora no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ziriho ni intambara zose ziri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu General Luboya, Lieutenant General Luboya, akaba asanga mu gihe mu gisirikare cya FARDC Antoine Felix Tshisekedi, umugaba mukuru w'ingabo muri iki gihugu, mu gihe atagira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bishobora guhinduka. Yagarutse rero kuri uyu mugabo bita Thomas Lubanga. Uyu nguyu yigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC nyuma yo guhamwa ibyaha by'intambara birimo kwifashisha abana mu mutwe wa UPC yari yarashinze. Afungurwa rero mu mwaka wa 2020. Ubwo rero afungurwaga, leta ya RDC yamwifashishije mu biganiro yagiranye n'abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco kugira ngo bawusenye. Ni ibikorwa rero yahuje n'isezerano yari yarahaye ICC ryo kunga abanyekongo no gusaba imbabazi abo yahemukiye. Uyu mugabo rero uri kuvugwa muri iyi aferi nk'uko Lieutenant General John Luboya yakomeje abigaragaza. Uyu mugabo Thomas Lubanga muri Werurwe mwaka 2025, igisirikare cya RDC cyatangaje ko Lubanga yashinze undi mutwe witwa CRP watangiye gukorera mu ntara ya Ituri. Hari hashize rero amezi 3 impuguke z'umuryango w'abibumbye zemeje ko uyu munyekongo yasubiye mu nyeshyamba. Kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 17 Gicurasi uyu mwaka, abarwanyi ba CRP bahanganye bikomeye n'igisirikare cya RDC aricyo FARDC mu gace ka Lopa no mu nkengero muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Ibibazo byose rero biri kugaruka mu gihe uyu mujenerali akaba na guverineri w'intara ya Ituri, uyu nguyu ni General John Luboya, we agaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ititaye na gatoya ku bibazo biri mu ntara ya Ituri mu bice bya Bunia, ndetse ko leta ya Kongo isa nkaho ihugiye kwita cyane ku bagize umutwe cyangwa se ku barwanya ubutegetsi mu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwo M23, ndetse anagaragaza ko Kinshasa ikomeje kuyobya amarari ishinja ibihugu by'ibituranyi cyane cyane yibanda ku Rwanda, ko u Rwanda rwo ruteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara iki gihugu kikirengagiza abandi bakongomani nabo bakomeje guteza ibibazo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru rero zavuzwe kandi zigwa uyu mugabo nyine, ni ibintu yavuganye uburakari bukomeye. Ibitangazamakuru byinshi byaje kuba bigaruka kuri uyu mugabo Thomas Lubanga Diolo. Uyu nguyu nyine yari umunyapolitiki akaba n'umuyobozi w'inyeshyamba ukomoka mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC. Yabaye umuyobozi w'ishyaka rya Union des Patriotes Congolais UPC n'igisirikare cyaryo Force Patriotique pour la Libération du Congo FPRRC. Yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu ntambara yo muri Ituri hagati y'umwaka wa 1999 n'umwaka wa 2003, aho yashinjwe ibyaha bikomeye birimo guhatira abana bato kujya mu gisirikari no kubakoresha mu mirimo y'agahato. Mu mwaka wa 2006 Lubanga yafashwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye maze yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC irahe mu Buholande
mu mwaka wa 2012 yabaye umuntu wa mbere uhamijwe icyaha n'urukiko, ahanishwa igifungo cy'imyaka 14 ariko arekurwa mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'aho rero igihano cye bivuga ko icyo gihe cyari kirangiye. CPR rero Thomas Lubanga uko ikora mu kwezi kwa Werurwe 2025, Thomas Lubanga yatangaje ishingwa ry'umutwe mushya witwa Convention pour la Révolution Populaire, ariyo nyine CRP, ifite intego yo guhindura ubutegetsi mu ntara ya Ituri. Uyu mutwe ufite amashami abiri, irya politiki n'irya gisirikare rizwi nka Force pour la Révolution Populaire. Lubanga avuga ko CRP igamije kurwanya ruswa, ubusahuzi n'ubuyobozi bubi bwa leta Kinshasa. Ashinja ubutegetsi bwirengagiza ubwicanyi bukorwa n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Codeco, ADF, nubwo CRP itaratangira ibikorwa bya gisirikare, bivuga ko ifite abarwanyi mu bice bitatu bya Ituri. Aya rero n'amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru kandi ateye impungenge ubuyobozi bw'intara ya Ituri buyobowe na Lieutenant General John Luboya. Isubira rero ibingibi ngo bishobora kuza kugira ingaruka cyane mu bikorwa bya gisirikare, nk'uko nyine uyu mugabo yabivuze, bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage, na cyane cyane ko bamwe mu bagore muri bino bice bari batangiye gutakamba ndetse bagiye gukora imyigaragambyo nyuma y'uko imiryango yabo, cyane cyane abafite abohereje mu gisirikare, nyine abaguye ku rugamba kubera ibitero bya hato na hatoya, leta yabemereye ubufasha, ariko kugeza magingo ya ngaya amafaranga atangwa yo gufasha iyi miryango y'abagiye ku rugamba yiriribwa n'abayobozi batandukanye. Naho rero Thomas Lubanga ahera avuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nayo mpamvu yashinze uyu mutwe wa politike, avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamunzwe na ruswa no kwiba umutungo wagakwiye kuba ugira icyo umarira mu by'ukuri igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo ari inkuru nyinshi zimaze iminsi zivugwa mu inyerezwa ry'umutungo muri Kongo, hari abavugwa ariko buriya ngo benshi naba batavuzwe. Urugero rwa hafi ni Constantin Mutamba, urugero wibye hafi miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urundi rugero ngira ngo n'urwa Matata, uyu nguyu wabaye minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ushinjwa kwiba miliyoni saga 245 ndetse akaza kwamburwa ubudahangarwa. Nyuma rero yuko nawe yambuye ubudahangarwa, aho ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeza kubera byinshi, akanakatirwa igihano cy'imyaka 10 akora imirimo simburagifungo y'agahato n'imirimo ivunanye. Byaje kuba bitangazwa rero ko yaburiwe irengero. Abayoboke rero nabo basaze basizoye, baravuga ati nyaboneka ibintu ni igitutu n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bushaka kwikuraho abo butavuga rumwe nabo, natwe rero twiteguye kurwanya. Nibyo rero uyu mujenerali yavuze ko mu gihe muri Kongo nta cyahinduka rwose, umwuka ushobora kutaza gukomeza kuba umera neza. Itangazamakuru bitandukanye nka Bunia Actualité, kuri Wikipedia, izi nkuru zitandukanye hose, hari imbuga nyinshi dushobora kugenda dusangaho izi nkuru. Hari nka Fashi Metri, iki ni ikinyamakuru nyine cyaje kuba gitangaza zimwe muri izi nkuru zivugwa ahangaha. Bunia cyangwa se Actualité Bunia nabyo ni ibitangazamakuru bikorera ahangaha. Media Congo byanditse izi nkuru ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace ka Ituri. Inshuti bakunzi ba Telenews, turakomeza kubakurikirana izi nkuru isaha ku isaha, umunsi ku munsi uko bigenda, cyane cyane ko biri kugira ngo ingaruka zikomeye ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi mu rubyiruko n'abaturage bo muri Kongo bari kwanga kwinjira mu gisirikare, kandi igihugu gisumbirijwe bitewe n'uko ibyo bemererwa n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ngo bitajya byubahirizwa. Reka mbashimire mwe mwese aho muherereye hirya no hino, mwari mudukurikiye, mukomeze ubane natwe. Tubibutse gukomeza gukora subscribe, mukore like na share kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Bye bye and ciao ciao.